Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ïaka Central Pollution Control Board Regional Directorate Northeast ringkat Dr. H. Tinsong, Scientist E, Regional Ministry of Environment, Forest and Climate Change ke Sarkar India, kumju uba SEM Environment Engineer ke Meghalaya State Pollution Control Board, hak khatlai tarik unok pra ke lahyar kensan, Myntdu, ban penlong ke jing Tohkit halor ke jinglong jingman ke wa, na ke Jingshna ya ke Surok Jowai bypass. Hagani ke jinghyar Tohkit, kani ke kenhuan ke Jurip iki jaka thek khandau ke tenat PWD, ke batut shaliar pamkam, Myntdu, kumju ke jaka pasyak klong kimau, ki khandau, na minkram ban Myntdu. Nalor kata ke lalit Jurip bat Tohkit ru halor ke jingtan da kontraktor na minkram, ban pedankam habashnai ketika Surok, bala Tohkit benya aru halor ke Jingshna ke Jowai Municipal Board, yakinala batut syakawa Myntdu, naga hukum ke NGT. Shushu ketika kenhuan ke lalit kami benya yang ke jaka thep, naga jingot yang ke khandau, banshna Surok, ha ke baki lalap bala dantang khandiat ke jing thek khandau naga Jingshna ke Surok, ke bajengai palat san kilometer, bat penkiang baar pesan meter. Kani ke kenhuan ke lapan naga office UEE PWD Road Jowai Division, yang kikot kisla bayo jingbet ban penkhalam iki ding, kilum, ban timau, banshna Surok. Hadian kani ke kenhuan ke lalit Jurip ru, syaor kla, kimus nyang, ke jaka penkhut ya ke ban sam syakilong yeng ke sor Jowai, bat shimru ya ke ban Tohkit ya ke jinglong jingman na or kla, bat na minkram. Ya ke jinglap jingsham jong ke kenhuan kan pa syaki NGT. Hagani ke jinghyar Jurip ladan langru ke kong Bibla, ADC, UH Nong Neng EE PWD Roads Jowai Division, bat UO Tuburu, AEE, uba R Chalam SDO EPHE Jowai Subdivision, Manager ke MSDCC, nalor uba Kru Alpariat President KYM, bat ki YH Nong Jowai, ki baya khun ban penbha ya ke Myntdu, ke jing im jong ke pateng ke Menta, bat ke pateng ke Manuan. Em hàng này hàng dan kita lemar ni dan apa lagi PhD. Okey. Kini kita lagi pakai apa tu? Mereka lah. Oh, ini bila. Dan itu dah ada. Yes, Google. So, please name kan itu. Yes, PhD apa tu? Ini saya akan lah. Sir, statement. Only there are 2 units, 0.75 mgd. Water treatment plant comes around 1.5. So what about ma'am? Treatment plant yang tentang terangkan yang kapasiti. Mereka requirement ada check yang nak pun bagi ada survey itu kata. Yang supply tangkat. Okay. More than that, another plant also. Yeah. Only this plant. So Jowai we are only this. Yeah. So how you are managing? As of now, everything is fine. Not everything is fine, but the villagers are exposed. About Jowai, there are many localities, they have their own water. Yes. Yeah, that's like I said.